Dobrodošli u TV Informator Mladi su zakon. I danas ćemo se baviti jednom vrlo interesantnom temom koja će vas možda postaći na to da budete malo aktivniji. Evo o čemu se radi. Međunarodni dan volontera. Volonterski projekti širom Srbije. Dodeljene nagrade najboljima. U okviru ovogodišnjeg programa Mladi su zakon, Ministarstvo omladine i sporta je u saradnji sa resurs centrima iz 26 okruga u Srbiji finansiralo 271 volonterski projekat u vrednosti od skoro 18 miliona dinara. Interesantno je da su najbolji projekti nagrađeni i to u okviru svečanosti koja je organizovana povodom Međunarodnog dana volontera. Povodom Međunarodnog dana volontera, Ministarstvo omladine i sporta je u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji nagradilo mlade ljude koji su svojim volonterskim inicijativama unapredili lokalne zajednice i time dali pozitivan primer svima u Srbiji. Celokupan događaj je organizovan u Domu omladine pod sloganom Aktiviraj se i ti, a nagrade je najboljima, između ostalih, dodelio Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, koji je istakao da svakog dana moramo činiti dobro. Ja ne bih želeo da samo na današnji dan se setimo bitnosti onoga što treba da radimo i što svako od nas mora da uradi za drugi. Mislim da volonteri svojom snagom, željom, inovacijama, idejama nas osvešćuju i pokazuju nam svaki dan da prave vrednosti ipak postoje i da su te vrednosti oko nas i da moramo da smognemo jedan, da kažem, promjen snage i da izvučemo iz nas tu snagu da pomognemo drugima. Tokom programa u Domu omladine prikazan je film omladinske grupe Škart iz Loznice, koji govori o dva mlada prijatelja koje muče besposlica, besparica i druge muke društva u tranziciji. Publici se predstavilo i pozorište Ad hoc, Kancelarije za mlade Smedereva, sa svojom predstavom Sistem, koja na simboličan način govori o preuzimanju odgovornosti i važnosti aktivizma mladih u Srbiji. Ipak, svesni smo da podršku mladima u ovakvim aktivnostima mora pružiti i država. Naravno da ću ja kao ministar omladine i sporta, a i sama vlada podržavati ovakve akcije i da ćemo kroz akciju u omladinskom sektoru Mladi su zakon i Aktiviraj se ti pružiti pomoć svim mladim ljudima koji su spremni da pomognu, da podržimo njihove ideje, da omogućimo da njihova volja i snaga za boljim bude viđena i da se njihov glas mnogo više čuje. Ministar omladine i sporta je također naveo da mladi ljudi od volonterskog rada mogu imati višestruke koristi. Svi mladi ljudi mogu da se edukuju, mogu da steknu čak donekle usavršavanje ili obrazovanje koje im nije bilo omogućeno kroz svoj život i u mnogome da steknu iskustvo koje je neophodno za dalji život. Jer kroz ovakve akcije sigurno će se mnogi nametnuti i sigurno će biti prepoznati i aktivirani, jer baš zbog toga i postoje akcije. Svojim primjerom mladi iz 26 okruga Srbije pokazali su kako sa malo sredstava i bez materijalne koristi mogu biti ostvareni odlični rezultati. Volonteri širom Srbije su tokom ovogodišnjeg programa Mladi su zakon postavljali parking mesta za bicikliste, organizovali biciklijade, radionice umetnosti i starih zanata, uređivali prostore ispred škola, ali i šetališta i zelene površine. Organizovan je i Stork kamp u cilju promocije multikulturalnosti i boljih međuljudskih odnosa. Unapređena je i sportska infrastruktura otvaranjem teretana na otvorenom. U avgustu je čak održan i vremeplov Retro karneval koji je posetiocima pružio priliku da osete duh 50. i 60. godina 20. veka. Uspešnih projekata je bilo još mnogo, a šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Michael Davenport, dodelio je dodatne nagrade za volonterske projekte koji posebno promovišu vrednosti Evropske unije. Ovog dana, koji je dan volontera u celom svetu, mi smo nagradili 10
najboljih planova akcija u Srbiji i nagrada za svaku akciju, za svaku volontersku grupu će biti put u Brisel sljedeće godine. Aktiviraj se i ti. Neka ti rezultati i konkretne akcije programa Mladi su zakon budu inspiracija. Volonterski rad će ti pružiti mogućnost da budeš odgovoran član zajednice i da pomažući drugima učiš i stičeš vredna iskustva. Ne zaboravi, samo mali doprinos može dovesti do velikih promena. Hvala vam što ste i danas pratili TV Informator Mladi su zakon. Nadamo se da ćete odlučiti da učestvujete u nekoj volonterskoj akciji. Tako će naš cilj biti ispunjen.